bezela kuKristu kufuna azi ukuthi that beyond, because there is a past, present, beyond and future. So laba bayitshena ukuthi bona uma besemasontweni bazosizakala lutho uNkulunkulu nje ngokuphelele isonto lomuntu kuNkulunkulu umsimba womuntu. uNkulunkulu ubuka la emsimbeni womuntu. Lapho uyakubuka nje uthi wena ngiswa kumnandi emoyeni. Yena ubuka la ngoba ithempeli likaNkulunkulu nje maye sefuna ukubuka ukuthi lo muntu lo umuntu onjani. Baskena lo mzimba vele baskena nje lento le kuvela ukuthi ubuhamba kuphi ukhuluma uthini yonke lento le babuke yonke bese bayabona ayi lo muntu lo ngeke kulunga. Usho ukuthi uremain lapha yana ngamanye amazwi kuloka kuyofukwa letha uAdam usho ukuthi iFacebook usho ukuthi iFirst Dad uremain nje lapha la uremain khona ngoba umphefumulo nje mangabe uyi-nature of sin ugcinwa kuyigodloza embubhiso kuhlala khona mawudlula nje ufa uya lapha kuyigodloza embubhiso usho ukuthi kuyi-reservation ukuthi in case makwenze kubuyiswa kwenziwa i-reincarnation uphinde ubuye uzophila at least ke i-memory yomuntu iyakwazi ukubona imvelo ake aphila kuyo bese yahlonipha makuthiwa it's a rebirth usho ukuthi kahle uyabuyiswa it's a reincarnation because ukufa nako kuyakwazi ukufundisa uyabona nje ukufa umuntu ongakwazi ukufa uyabona ukufa is the best teacher because ila ubona khona impilo ukuthi empilweni akuhlala kahle kahle and empilweni mangabe uyitshena ukuthi uzolandela abantu ukufa kuyakutshena ukuthi wena kahle kahle uyi first born and uyi last born so indaba yesixuku uphuma kuyo ngamanye amazwi ngoba ila ubona khona ukuthi lento yokuhamba ulandela abantu nje impilo kahle kahle ubhlungu umuntu nomuntu uyoyikhalela yena akekho yothi mayekhala cha ngikhalela nanampa abanye umuntu nomuntu uyikhalela yena so ngamanye amazwi ke ngiqonda ukuthi abantu abafunda ukuthi uma kukhulunywa behlukanisa ukuthi leli vangeli leli liphi ilele lilekelela impilo yomuntu liyilungise likwazi ukuthi libe ne breakthrough kuma heavens and eternities noma ile vangeli leli le prosperity uyabona ukusiza ukuzuza izinto kodwa ulahlekelwe ukuphila ngoba ukuphila kuphethe yonke into nezinto lezo sokuyizuza ngokudayisa umphefumulo wakho zikhona ekuphileni phela yonke into inikwa uNkulunkulu that is why kuthiwa seek first the kingdom of God then all shall be added ngoba kahle kahle uNkulunkulu uyisource icreation iresource kaNkulunkulu yes uNkulunkulu akusiza ukuthi wena ujaha ama resource kodwa ushiya isource ngoba uzothola ukuthi kukhona ukuthola ngendlela engekho right isource bese isho ukuthi lokho wakuthola ngendlela engekho right wa sacrifice wawenza ama rituals wakwenzelana ngoba yimi ophayo la isandla sami kufanele siphela wena wawusuyiphakela wena ngamanye amazwi ngoba abantu bacabanga ukuthi uma benezinto sebaphelele kahle kahle empilweni kufanele ube nesource then uzoba neaccess kuma resource so nje abantu kufanele bafunde ukuthi mina njengoba ngimemezela angifuni ke mina ukuyiveza ukuthi ngubani ngoba ngiyele ngibona abantu abaningi ukuthi izambule engako into uyithatha angifuni vele ukuvela I rather be remain as a lokungana as a creation interpreter because uma ungathi uyayiveza ukuthi ubani abantu sebangaqala bakuhlonipha kanti inhlonipho eyifake encike kwi-authority yami angifuni ke leyo nto kanti umuntu akabe nesambulo sokuthi azi ukuthi mina ngubani ngoba mhla umuntu waba nesambulo yila umuntu ayaqala khona bonke kanti emhlabeni siyaganga lentolasingayilali ngoba uKristu izwi lasho lapha kuJohana lathi lo indodana yami engithokozile ngayo umlaleleni uma ungafuni ukumlalela phela komuntu wanikezwe authority yokulalela uKristu Kristu nje phela komuntu wanikezwe authority yokuthi alalelwe thina siyakhuluma nje ngoba siyalokhunga siyalokhunga kodwa siphiwa ngeauthority yokulalela kodwa umuntu okufanele alalelwe uKristu une authority yokuthi alalelwe so thina nje we are just preaching we are proclaiming ngamanye amazwi but to teach akusikona kwethu ukuteach mina ngiyashumayela ngiyamemezela kodwa ukufundisa izwi akusiko kwami okwamoya ongcwele umoya weqiniso ngoba iwona owazi inhliziyo kaNkuluNkulu nengqondo kaNkuluNkulu mina uNkulunkulu ngasi nje ngokuthi nje ngiyamazi nje kodwa amathumba akhe angwazi so ngeke ngithi amasinyo akhe ngiyawazi kodwa mina ngimazi ukuthi ngiyamazi ukuthi cha lo uyiredeemer le lo ophezulu konke lo iholy creator lo because ama creator the more usebenza the more afike ekwazi ukureveal because i-creator mangake reveal mhlawumbe ungahlali ngasangana awafana ama creators awafana ama creator they are different in one creator no they are different in different lokho kusho ukuthi uyabona nje uma sikhuluma
ngophezulu konke usebenza kuyisambulo masikhuluma ngelokhungana ngomdala kunezinsuku usebenza okusho ukuthi kwi-invisible not kwi-spirit kwi-invisible emfihlakalweni ispirit ila okuthola khona ukuthi kunoJehova because uJehova uyena oyiredeemer uyena okwazi ukurecycle because i-advantage ye-spirit ukuthi it's a recyclable resource so uJehova uyena one-patient because uyiredeemer ungumhlengi lapho-ke but lawa amanye ama-creator when it's come to njengokuthi nje i-great tribulator le elapha ku-8 umgwebi ke loyo ngoba uzuyofika le kwi-dead eternity la okukhona khona the second death ukufa kwesibili phela isho kanjalo indaba ukuthi lapha kusambulo 21:7 uthi onqobayo uyakulidla ifa lezo zinto ngiyaba uNkulunkulu kuye yena abendodana kimi bese kusho ukuthi ephamagwala nabangakholwayo kanjalo isabelo sabo saba sechibini elivutha umlilo nesibabo lokungufa kwesibili so uyabona ukuthi khona ukufa kokuqala khona ukufa kwesibili lezi zinto lezi zidinga i-open vision abantu bayifunda ukuthi ama sons of the kingdom indlela asebenza ngayo ayifani ne-son of God so masikhuluma nje ngokuthi nje uKristu mina ngizobekisa nje uKristu njengoba elapha kwi-divine kuyisambulo kukhona enye indodana elapha kwi-perfection uyabona nje mina lesikhathi 2014 ukwenziwa isecretion mina ngalanda ila ngabona khona mina ukuthi hawo kanti emhlabeni umhlaba usiyo lento esicabangayo ujulile ngathi mangilandwa nje mina wakhishwa instruction from heaven kwathiwa angalokuthi ngibuke nje nginikezwa 5 minutes kwasho ukuthi ke nami mangithi ngiyazulazula ngifuna ukubuka izinto hayi kwasho ukuthi 5 minutes nami anginasikhathi sokubuka ukuthi ahlahle yini la kodwa lokho okuncane nje ngakubona ngoba ngakwazi ukubona ukuthi ngifuna ukubona lama rank alaba abantu labo ukuthi asebenza kanjani then emva kwaloko ke kwasho ukuthi isikhathi sincane ngaphuma so i-creation ineyimfihlo eziningi and futhi abanye abantu kufanele bafunde ukuthi impilo iyimfihlo kaNkuluNkulu uma wena ufuna ukuyiphila ngefaith izokushaya impilo hamba eswini izinto eziningi uyiqale nje kahle uqala ama process uyabona nje ivangeli likaKristu yilo elikwazi ukwenza i-reinstatement ukubuyisela eliphinde lenze futhi i-assessment understand ukwahlulela ngoba uyabona nje mina ukwahlulela ngangingakwazi ngangitshela nje ukuthi nje hawu lento le hawu into elula kodwa mina ngabona bebiza uLucifer mabembiza kwi-perfection bayambiza kuLucifer it was around 2015 bambiza ke seba i-cabinet ye-perfection bayambuza ukuthi ke sicela ukwazi ukuthi ubani wena okay bambuza ukuthi bafuna ukwazi ukuthi ubani angithi bambuza ngamabomba bayamazi ukuthi ubani bafuna nje ayisho lo yena basho ukuthi is a trick question bambuza ukuthi ikhona into ehlanganisayo nemvelo awungathi nje kuyahlanganisa ungathi nje lokho kuyahlanganisa yini mhlawumbe ongayikhomba emvelweni utshani abantu yini ongathi ungayikhomba nje kwi-creation ukuthi lokho kuyakuthinta akaphendulanga kwase bebuza ukuthi uyaba yini nezwi entweni okungayona yakho uba kanjani ne-influence noma iswi entweni engayona yakho ila ngabona khona mina ukuthi hey yazi siyitshela isihlanu phela emhlabeni uyabona uLucifer ababoni ukuthi thina sifunda kubo izinto ukuthi hey hayi ngeke umuntu inhlakanipho akayilahle nje uyabona nje mina inhlakanipho uNkulunkulu nje angisayiveza inhlakanipho mina ngoba sengibonile ukuthi inhlakanipho okuyiyona ifunakalayo ile ozoyinikwa uNkulunkulu yebo iyona inhlakanipho ke leyo othola ukuthi ezokulekelela ukwazi ukuhamba endleleni yokuphila leyo ukuthi ungcwele ngoba phela nami ngake ngaphendula lapha ukuthi hawu ngifunani lapha ngoba ngiyiphatha kahle ngumuntu oyiphatha kahle angigangi ngingane ayiphatha kahle avele kwaphendula nje esinye isihlalo sathi uyazi ukuthi kwi-creation iphila ngenkazimulo once i-creation yasibekelwa inkazimulo isifile i-creation nje it's a principle ukuthi yonke into ekwi-creation iphila nge-glory of light ngenkazimulo once kwa disconnecta kwinkazimulo automatically usufile ngisho ungaba ngcono wa disconnecta nje kwinkazimulo ngisho ngabe kuthi uyiphatha kahle kanjani automatically wa disconnecta nje kwi-glory of light that is why uAdam uma esubmita lapha kwavele wa disconnecta lelo khungana e-glory of light lenkazimulo automatically waseba umuntu obizwa ngokuthi it's a dead man umuntu ofile so ziningi izinto ekufanele abantu bayifunda ukuthi wena ungayitshela ukuthi njengoba usonta wenza izinto ehlawenyuka hey unzima futhi uzuyifile ngempela
kanti it's a waste, because if there is no connection, there is no communication, uma nje inkazimulo nje disconnectile, that means indaba yakho nje i-out. So lokho kusho ukuthi ke ubani umuntu ophila enkazimulweni? uKristu. So kahle kahle akukho kusindiswa ngaphandle kaKristu. There is no redemption, there is no salvation, there is no to be saved, there is no be safety. Ngoba a saved soul iqala lapha. uKristu uhambela wonke ama-cabinet, onke lama-cabinet nakweyami nje cabinet uyafika uKristu kwilokhu ngakomdala wensuku. And futhi ke isikhathi esiningi ama-creator ayayihlonipha leya creator omdala wensuku, because ubuka ukuthi uKristu phela uma mina ngimbuka isubmission yakhe ngaso isikhathi inenhlonipho kimi. Nami sengafuna nje ukuhlonipha mina ukuthi labantu laba kusho ukuthi bona badala kahle kahle eswini. Laba abantu labane kahle kahle akusabalwa iminyaka. Thina nje basithanda ukuthi mina 40 years okholweni ubala into engekho. Kunabantu abangama infinite othola ukuthi bona uNkulunkulu bakwazi ukuswa ngisho bakwazi ukuswa ngisho umcabango wakho ukuthi eminyakeni ewu50 uzokuthi uzothukuthela. Bemuswa nje kusasemanje eminyakeni e1000 uzokwenza ukuthi ngamanye amazwi. Futhi uKristu wakwazi ukuzwa ukuthi even ngisho rapture kahle kahle ke umuntu oyasiyo, kodwa ophezulu konke, which means ophezulu konke. So empilweni nje ama creator wafana, mina sengisebenzele nama creator, kodwa into engiyithandayo ukuthi ama creator lawa under ama paradises ayayisebenza indaba yabantu ngoba wona awukulunga, kodwa ukulunga kwawo mina ngabonta lama creator kusiko ukuthi alungele abantu, kodwa alungelele yandlela ekubhekwe kuyo i-judgment, ukubhujiswa nokufa kwesibili. Bona njengoba ubona bengathi balungile nje, balungele loya laba abaphambili, ngoba bayazi ukuthi mhlana afika kumahluleli kwi-perfection kuyoba nzima. Iniphushele phambili futhi i-perfection inyise kwi-immortal, umgwebi naye afika afake ilokho ngani immortal seal. Kuqhubeke futhi kumgwebi ke uyena oqala ke ngathi uyasubsabisa. La amanye ama-creator wasubsabisa, kodwa nje uqala kwi-great break ukubona ukuthi ngeke umuntu akashintsha ukwenza vele akaphile eswini, ngoba iswi lisafe ngokuthi into ephile eswini iswa likwazi ukuyihlasela, kodwa into outside of iswi liyayibulala iswi, because konke kuvela eswini ngamanye amazwi. So uma ngabe ke into evela eswini ingalilaleli iswi, kusho ukuthi leyo nto leyo kahle kahle ifile. Into efile vele ayiswa ngamanye amazwi, because into efile ayiphile eswini. Ekufanele abantu bekufunde lokuthi nje uma ubona sengathi awuswa ufile kahle kahle, ngoba ukuswa is a skill, it's a talent. Abantu mabakhuluma nje khona abantu abavele uthothi ulalelela ukuphikisa, akafuni ukulalela ukuswa. Uthini lo? Siyazi ke wathi ngeke azogcina kuba khona abanjani njani, kanti thina umuntu nje ophilayo uma ukhuluma uyalalela. Ingane nje khona abantu abake bakhuluma iprofeti ezingamanga, kodwa uma umuntu ophila eswini uyakwazi ukulalela ukuthi lo muntu njengoba ekhuluma kanje, kusho ukuthi ke ngokwe-understanding yeswi noma ngokwe-understanding yesambulo, kusho ukuthi sekuyisikhathi esithize sekufuneka uqapheleke. Kodwa umuntu ongaphila eswini uthi angezwa nje ukuthi kukhona umuntu okhuluma isiprofeti esingamanga avela am-attack. That is wrong. Awukwazi uku-attack umuntu ngoba lo muntu le mimoya vele iyasebenza, iyasana. Uyabona uma ungake ubuke imimoya izwi lakomoya lifana nani namaqembu ebhola. Amaqembu ebhola ake adlale imesh kuwina oyedwa, bahambe bayodlala ndawonye, bese ukuthi ama-spectator axabana ukuthi ke uyabona umuntu aphathe kabi ukuthi idliwe i-team yakhe. Kodwa laba abantu abadliwe bona ngokweteam badla nalabo abawinile, badla ndawonye ngamanye amazwi ba celebrate. So abantu kufuna ba-understand iswe la komoya ukuthi lisebenza kanjani. Thina ngala siya attack, lapho uyafundisa ukuthi attack, nabo bayimvelo yabo, vele yona mvelo yabo, yona into abayaziyo. Wena yenza lokho okwakho oqondane nawe, uyekele bona benze lokho oqondane nabo, ngoba usathana akusiza ukum-attack ngoba yona ndlela aphila ngayo, indlela yokuncola. Uphila nje ngokungcola, ayikho futhi enye indlela until aze yena abone ukuthi seyahluleka. Futhi kuye kungaba lula kusathana uma engabuyela embusweni, ngoba yena wazi yonke into. Ukuganga nje uyakwazi ukuthi into enjani. So kulula umuntu ogangayo mase efuna ukushintsha impilo noma ukushintsha indlela, uvele azi ukuthi ayilo ngisakufuna ngoba ngibuya kuko. So akufani nomuntu ongakayi entweni, ngoba umuntu ongakayi entweni uyela itsheni ukuthi hayi no kuzophumeka kalula, kanti ezinye izinto zinelokho ngana zine-addiction. Ungena nje uthi nje ngizokwenza kancane, iqhubeke addiction ugcina ungaphumanga. Manje awusho ke kule
a new world order. New World Order, yeah. So what do you mean ngene? Khona indlela entshe kuzophileka ngayo. Kuzophileka kanjani ke kuyo le new world order? Sibalikhulu kunzima kwe New World Order. That is why kufanele abantu sihlangane sikhuluma indaba ye New World Order ngoba i New World Order kune antichrist kuno Kristu. I antichrist iyona ezoqala ihlupha abantu abaphatha igama likaNkuluNkulu. Abantu futhi abaphatha igama likaKristu. Kodwa ke kuyahlupha ke ukuthi umbuso kaNkuluNkulu uvikela abantu abasebenzisa igama kanti vele baphile esonweni. The best way ukuthi abantu benze salvation because awukwazi ukuphepha komuntu ukuphila eswini. Uyabona uSathana akamhlasela umuntu ophila eswini because uyazi ukuthi what is the consequences yokuhlasela umuntu ophila eswini. Kodwa umuntu ophila kwi-religion uyahlaseleka. That is why kukhona izambulo ezithi abantu abangama-Christian noma abangama-religious nje whatever religious ibona abazogcina baphila impilo yokuthi kufanele babe nophawu lwani we-666 lo kusho ukuthi i-beast and i-beast mina ngiyayazi i-beast it's an inhuman dominion. It's an inhuman dominion. Awuphindi bomuntu kuleyanto. You become a monster, you become a zombie, you become a vampire. Because leyanto leyane it's a wicked creation. So which means bazoshintsha impilo yakho obukade uwena uyazi as a humankind but bayishintshe into ifithe lemvela abayiyona so that bazokwandisa umbuso oya ekubhushisweni because bona they only maximizing ilokhungana i-movement eya ekubhushisweni. So la kwi New World Order mina nje ngikhumbula kahle ukuthi I think it was 2020 because lento iqale 2014 to 2016 ngaze ngathi mina ngaze ngasuggest ukuthi abahlukaniswe ke manje ngoba engathi kuyabheda ke manje mase kungukuthi laba sebazosebenza kanje abahlukaniswe. uKristu ke mangabe kuhlukaniswa uKristu vele iposition yakhe ekwi divine heaven lokusho ukuthi uyena ukhona kuwo onke ama creation kodwa iposition azokwazi ukusebenza kuyo ini i-divine heaven. Lokho kusho ukuthi abantu kufuna baqale bashintshe i-lineage ngoba le lineage le yesono isheshi attack kalula kodwa i-lineage le Yesu i-genealogy lineage okuyi-genealogy i-lineage Yesu ayi-attack kalula ngoba lapho usuke vele umuntu ophile eswini kodwa uma umuntu wesonto uzohlasela kalula ngoba kwesinye isikhathi uzothola ukuthi umuntu wesonto uthi uya emsebenzini bekutshela ukuthi hayi asakufuni la usebenza khona bathi sekusebenza lokhu manje akusafuneki. Lokho kusho ukuthi sekufanele ke manje abantu abafuna ukuphila ngoKristu baqale ama clean establishment because lama establishment akhona ama ritual industries lawa ama ritual state lawa. So istate siyakwazi ukushintsha imithetho yomkhathi singakwazi state ukuthi sivele sifake imithetho yomkhathi ngoba it's a ritual state it's a ritual industries it's a ritual business. So bazokwazi bona ukuthi no nina sesiyanibona vele nina ngibaka Kristu asanifunda lokho kusho ukuthi sekuzovela impilo seyizoqala ibe tense manje because laba vele abasebenzela umkhathi bona banamandla ukuthi bashintshe istate bavele bathi nje asisafune umuntu wenkolo la asafuna umuntu okhonza uNkulunkulu la. So kufanele abantu baqale babe ne clean establishment because ila kuzobonakala khona ukuthi abantu bona banazo ama gift okuqala i clean establishment because you will end up uthi uya esitolo kuthiwa hayi mawungenawo la i-chip awungeni and leyo mpilo akusiyimpilo ongayivuma ngoba leyo mpilo isho ukuthi your life is over, it's permanently over. Lokho kusho ukuthi ke i New World Order kufuneka abantu baqale izinto bayisukumele kusenesikhathi ngoba abanye abantu baqale bahlale bathi nje hawo ayikho lonto leyo kuthi kusuka nje kuvele kuthiwe nje I know as from to esikoleni kuthiwe nje I know sekuyashintsha manje ikole sekufuna kube kanje. Lokho kusho ukuthi ke abanye abantu uma besho bethi ake kuqalwe umbuso kaNkuluNkulu onama development kaNkuluNkulu ngoba lo umbuso kaSathana baqinisile labantu labo because uSathana kulula ukuthi avela athi nje manje nje ufaka umthetho othize manje nje ufaka umthetho othize. Ziningi izinto ovela ubone nje ukuthi yaboke la kusebenza umthetho kaSathana ke la ngamanye amazwi nabantu nabo abake baqale babenze isalvation kuqale imisebenzi ama development ombuso kaNkuluNkulu la owazi khona kahle ukuthi yaboke la kunama development ombuso kaNkuluNkulu and iphutha abalenzayo abazalwane
mina ngake ngathola i-assessment yokuthi ibandla ngokwesambulo bathi ibandla levangeli iwona mbuso omdala kunayo yonke imibuso, iwona mbuso ekufanele ngabe ucebe kunayo yonke imibuso, iwona mbuso kwakufanele wakha ama-establishment azovele nje acaca ukuthi lawa ama-establishment ebandla lombuso kaNkulunkulu. Kodwa ngokuthi abanasambulo ngamanye amazwi bona bebevele nje babona ukuthi nje nansi imali, kanti le mali ikhandwe ngendlela yokuthi iyi-seed. Njengoba kuthiwa it's a seed, kusho ukuthi le mali iyatshalwa ukuze yakhe i-development. So le mali akusiyimali yokudliwa. Laba abantu abasuke badla bona imali ngamanye amazwi badla intuthuko yombuso kaNkulunkulu, ngoba uSathane eyakhe intuthuko vele isivele isikhona. Ama-industrial mind lawa, ama-ritual mind lawa, kwenziwa izinto lapha ongazazi ngamanye amazwi, so ezivele zibe ngama-altar kaSathane. So wena noma ungathi uyayiclaima lento ngeke uzuyiclaim because inani inelokho ngane contamination okusho ukuthi kunama-sacrifice, kunama-rituals athi zenziwayo. So ziningi izinto othola ukuthi ziyakhiwa ama-bridge kune-ritual ethize othola ukuthi babeka uphawu kahle kahle nabo ukuthi nake sikwenzile. So uthola ukuthi abantu-ke imali le yokweshumi itithe bavele bona bayithathe ngamanye amazwi. Le mali uma uthi uyafunda ama-angels of finance ufunda ukuthi le mali le kufanele ngabe seyakhe ama-social based development, kufanele ngabe la sekunembuso emikhulu, kunezakhiwo ezinkulu, kunamasimu, kunemfuyo, kunayo yonke into according to ngoba phela uma uthi uyalandelela lapha yana makuthiwa let us make asenzeni umuntu abe umfanekiso wethu, then have dominion, but ayikho loo nto leyo. So abantu kufuneka abazi ukuthi uma bebetray izwi likaNkulunkulu kukhona okusuke kubanyenyela abangakuboni, ngoba lesikhathi uNkulunkulu ethi-ke asakheni umuntu abe ne-dominion over this and this and this, noma engabalanga izinto eziningi kodwa lezi zinto uyabona manje ukuthi hawu the more abantu bebetray izwi likaNkulunkulu ilesikhathi-ke ngamanye amazwi bezogcina sebaphila impilo ebasuffocateayo. Ngoba if abantu bengenayo i-clean establishment uzothi uyaya lapha emsebenzini kuthiwe sorry iphi chip anginayo, kuthiwa hayi-ke hambe ekhaya ngamanye amazwi. Vele ulambile ufuna ukusebenza uneyikweletu nayo yonke into ngamanye amazwi, kanti vele kufanele abantu bafunde nje ukuthi uma kukwenziwa i-open vision abantu abake babe nesambulo, kuke kuqale imisebenzi ene-instruction enama-items of heavens. Lokho kusho ukuthi sekufuneka kuqalwe ke manje kwenziwe ama-development entando yombuso kaNkulunkulu, because intando yombuso kaNkulunkulu ukwakha ukuthi nanka ama-development lawe singazi ukuthi-ke azoba clean kuma-ritual ngamanye amazwi. Angeke asaba nalama-rituals lawo uthola ukuthi ama-rituals abanye abantu, ngoba the more thina sisijabulisa ukuthi siyasebenza asazi ukuthi lento le i-old kahle kahle akukusiza ukwenza salvation, kodwa manje uyahamba uyi-beneficiary yani ye-wicked creation. Uyasebenza under i-ritual industry wena uthi uyasebenza kodwa wena uthi umntwana kaNkulunkulu. Umntwana kaNkulunkulu kanjani ekubeni ukuyi-payroll ye-wicked wealth? Uyasebenza kodwa ukuyi-payroll ye-wicked wealth. Le yamcebo loyana kwa-sacrifice abantu, wena uthi wena hayi uNkulunkulu uyambonga, kanti uNkulunkulu ufuna ukuthi abantu babe ne-clean establishment yabo la khona bezokwazi ukuthi uma besebenze kuyi-clean slate because nabo ba-clean. Ileyo nto-ke efunakalayo, kufuneka abantu bayilokhu ukuthi bakusukumele lokho, ngoba mina ngake ngakhuluma nje la sinawo sebalukhulu ukuthi abantu abasondela ngababiza. Kodwa ngabona ukuthi-ke abantu abayele bafona akusibo abantu abafocus ekutheni-ke kudingidwe indaba yombuso kaNkulunkulu, kodwa kuyele kufona nje abantu othola ukuthi nabo bafuna baney'nkinga zabo. Lokho akunankinga lokho-ke vele, that is part of life. Kodwa mina ngifuna abantu ukuthi-ke ake kukhulunywe indaba yokuthi ivangeli lihlukanisiwe manje, elikaKristu alibe nelokhunga nama-establishment alo, ngoba laba kuzoba lula once nje bahlanganisa lento le uzothi 2030 or 2040 bavele bathi sifaka lokho manje sifaka uphawu lwe-beast, and impilo izoba wesi lapho-ke, ngoba kuyobe sekuphila vele abantu othola ukuthi abanasambulo, abaconnectile. Ngoba abantu abanesambulo uyabona nje uJohani izwi lomemeza ehlanu uthi lungisana indlela yenkosi, indlela yenkosi njengoba lokho asho Isaiah umprofeti. Loya muntu wakwazi ukubona uJesu nje, uJesu akazange azayichaza, wambona nje esixukwini ukuthi nangu
nanti undlu kaNkulunkulu elisula eliwasha izono zethu bambona nje why uphile eswini Behold. so abantu kabafani khona abantu abaphile eswini kukhona abantu othola ukuthi spiritual database ngakwazi ukubona le ndoda le usibanibani kuyi spiritual database because abanye abantu they are gifted so kahle kahle basebenza noNkulunkulu they have access kwimfihlo kaNkulunkulu bayakwazi ukuthi babone yonke into ukuthi le nto le iyohamba ibe kanje so ile nto leyo ke mina ngisho ukuthi ke abantu uma ngabe sisebenza noSibalikhulu abangathathi ngokuthi bona mhlawumbe siyayisusela nje kodwa abantu ababe nesambulo ukuthi lokhu esikwenzayo noSibalikhulu nabo babuka ukuthi bangasizakala kuphi ngoba kukhona ukusizakala mina kuKristu ngiyamazi and futhi mina uKristu masikhuluma nje ngophezulu konke ophezulu konke mina ophezulu konke wangibusisa 2004 ngisafunda isikole kwavele nje wavela nje ilokhungana image kaJehova kwase embalo kwavela image yelokhungana yelokhungana yedivine wangibusisa kodwa mina nga understand ukuthi okwani nga understand nje mase ngiqeda isikole sekuthiwa ke ake ngiqale ngibuka indawo zonke ukuthi abantu baphila kanjani then ngabuka ukuthi abantu baphila kanje ile nto semangibona manje ukuthi kahlahla abantu la siphila kwi-investment grade and i-investment grade ayilithuthukisa izwe ngoba yona ithuthukisa osomabhizinisi uNkulunkulu ufuna ukubuyisa lento ekuthiwa i-social based development ngoba i-social based development ila abantu bakudala babethi besebenzela ukuthi baphilise abanye abantu not ukuthi bacebe kodwa babesebenzela ukuthi ukusebenza kwabo bakwazi ukulekelela inhlalo ingane zazingaganga lesasikhathi wawungeke uthola ingane ziwumdlembe zikanjani kodwa ingane yayithi mayikhula nje ifundiswa ukulima ifundiswa ukufuya ifundiswa ukudoba ifundiswa ukuzingela so ukusho ukuthi uNkulunkulu waye ukhandile umnotho odelelekile kodwa futhi okwazi ukuphilisa abantu kodwa le minotho ekhona ngamanye amazwi iyiminotho le yokuceba nothi iminotho yokuphilisa abantu lokho kufanele sikufunde ukuthi iminotho esinayo iminotho yokuceba and abantu bayafa indlala nje khona abantu abangazi ukuthi bazolala badleni ngamanye amazwi ngoba ayisekho le minotho yokuphilisa abantu sekukhona nje iminotho yokuthi nje ama investment umuntu nje athatha indawo investment uthi uyabuka lo muntu unayo yonke into unendawo la umbuzo uthi ke abanye abantu ke bona sebazophila kanjani lokho kumbuso kaNkulunkulu okufanele ukuthi ke abantu kuke kuhlanganwe kulungiswe izinto bese ukuthi imali le yokwesha i-tithe ake yenza ama development le mali ake yeke ukuthi yondla abantu kodwa ake iqale nje ama development ngoba lesikhathi le mali le ingenza ama development kuyohamba kubonakala ukuthi mose kwashiwo ukuthi le mali le ayiqala ama clean development because i-seed yatshalwa wena mawufuna ukudla idla ithelo hayi i-seed mawufuna wena ukudla yidla ngapha kwi-production kwi-cash flow production ngamanye amazwi lokho kusho ukuthi kufanele kuqale nje kube khona ukuthi abantu bahlangane kube khona i-custodian la khona imali yelokhungana ye-seed izoqala yenza i-development kaKristu because uKristu kufanele ayakhe i-development yama-ambassadors akhe because noSathane ukwazile ukuzenzela ezakhe ikhonzi impumelelo noKristu kufanele aqale akhe i-development yama-ambassadors so that abantu abasuke bemkhonza uKristu ngamanye amazwi noma esingathi nje abantu abasuke bemkhonza uKristu bengasafarishi ngamanye amazwi yeah hayi sesifika ngasekugcineni ngenxa yesikhathi sethu mphathi wami siyabonga kakhulu we'll make another time ngesibone ukuthi awekho namanye ama-angles esingawathinta kuyona yonke lento leyo bazona bami lapha emakhaya siyambonga kakhulu uNkulunkulu